Makum subatan waja'ala ala basaihi ghishawatan. Abi ada baso. Baso iya, baso. Betul. Azabiyau malkiyamati. Falaula iza balagotil hulkuma bahumul yauma mustaslimuna zalika huwal apa ulang? Zalika huwal fawzul azimu. Hal ataka hadisu Musa walau ala ja'alahu sakinan. Iya, lagi antar pindah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna naumakum subatan waja'ala ala basaihi ghishawatan azabiyau malkiyamati wa falaula iza balagotil hulkuma humul yauma mustaslimuna zalika huwal fawzul zul azimu. Ataka hadisu Musa walau ala ja'alahu sakinan. Apa ini yang tadi ini? Bener nggak? Zalika huwal fawzul azimu. Betul, lagi nih terakhir ini. Walau ala ja'alahu sakinan. Iya, pindah tes. Mau nggak tes nih, pindah tes. Bisa nggak nih? Ayo mulai. Apa nih? Sama. Iya, apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, iya betul. Terus, nih? Oh, il? I. Panjang. Karena ini ada ya mati atau ya apa? Ya sukun atau ya mati ya. Tapi nggak jadi pocong ya-nya kalau mati. Ini ya mati atau ya sukun ya. Sebelum ya mati berbaris kasroh nih. Panjang berarti ya. Berarti panjang 2 harokat, 2 ketukan ya, atau 2 harokat sama aja. Nah, coba ini tes. Iya, panjangnya 2 harokat. Ada ya mati sebelumnya berbaris kasroh. Jadi panjang. Berapa harokat? 2 harokat. Betul. Coba tes. Iya, bagus. Ini. Ini. Oh, ai. Nah, kalau ini pendek sama aja, nggak panjang ya, karena ini fathah. Sebelum ya mati berbaris fathah, panjang aja, panjang pendek sama aja. Ai. Jangan dipanjangin ya. Kalau kecuali kalau kasroh baru dipanjang. Ngin. Ina. Gitu, panjangin 2 harokat. Kalau ini ai. Biasa aja ya. Ai.
Ayo. Aina. Iya bener. Batas sini. Nakum. Bisa Dedek. Bainakum. Bisa. Hah? Nakum. Iya betul. Nakum. Hah? Apa ini? Nakum. Iya. Nakum. Nah ini panjang baru nih. Iya. Nakum. Salah. Hai nakum. Iya. Udah, bisa deh. Terus. Khoi. Nakum. Capek dah. Sadaqallahul azim. Nah. Sadaqallahul azim. Bilang teman-teman. Sekarang pos saya. Siapa namanya? Kakek Nahla. Terus urunnya baik. Tapi galak. Hah? Galak sama Galak. saya. Nggak gimana sih? Galak. Bukannya baik, kemarin deh. Sayang kakak loh, kalau pulang sekolah dia jarang beli mainan terus. Beli mainan terus mah lupa dia emang. Iya kan? Tapi nontonnya nggak mau gajian. Lah, kan dia ada dari pagi soal nonton juga. Iya. Gantian. Ayo, ini kak, main kak. Zahra, itu hidungnya ada upilnya nggak sih? Nggak ada. Emang? Abis itu. Hah? Apa? Itu dia mau kenanya gambar apa sih? Gambar apa sih mau kenanya? Suwe. Dari siapa itu? Siapa yang beliin? Abi emang yang beliin. Dulu. Berapa harganya? Tahu. Nggak 1 tahu. juta. 1 juta buju buyang. Mahal kali. Ini kak. Yuk. Apaan? Apaan apa? Inggris. Ya bentar, ambil lagi. Lagi. Ayo kita mulai. Alhamdulillah. Ayo. Ayo. 4 kali ya kak. Apa? Salah 1 aja. Enak aja 1 ya dek. Nggak bisa. Sini ayo. Ayo. Maksudnya ngajinya 1 kali aja. Mana ada? Ngaji 1 kali nih. Kan ini. Terus? 3. Terus Udah sini ya. Malam ayo. Ayo. yang 1 kali 3 kali. Iya, ayo. Alhamdulillah. Ambil maninya, jilidnya ambil dek, jilidnya dek. Ini jilidnya ini ambil. Nah, sana ambil namanya. Yang terbawah. Nah. Minum. Ayo mulai. Terus ini dek. Ayo mulai. Krok. Ayo buka cepetan. Berapa? Ayat berapa ayatnya? Ambil sekarang jadi berapa ini? Udah ada atin. Ya udah berarti tetap aja. Jadi dari surah An ntar dimajuin. Dimajuin 4 surah aja, 4 surah. Tapi babi mah. Ya. Ayo mulai, alhamdulillah. Ayo. Ayat berapa? Al-Baqarahnya? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ya. Iya, sekarang itu main saya. Ya, alhamdulillah. A'udzubillah. Ya. Apa sih? Bismillah. Alhamdulillah nyanyi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 94. Mulai. Lah, udah tadi makan. Ya. In kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas
fatamannawul mauta in kuntum shodiqin walayatamannahu abadam bima qaddamat aydihim wallahu alimum bizzalimin. Iya. Wala tajidana Apa itu? Ada tasdidnya. oh ya, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Yu'ammarul. Nih. Yu'ammarul, jangan yu'ammaru. Ada lam sukun. Ini Yu'ammarul. ada A. Mana? Yu'ammaru. Iya, yu'ammaru alfasana. Iya, abi salah berarti. Ayo terus. Iya. Ya kan pinter sih. Iya, udah pinter, alhamdulillah anak abi. Bisa sanggah udah. Ini lanjut sama huwa. Ayo. Ini ya. Lanjut. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Qul man kana aduwwal li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqal lima bayna yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwal lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa qala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayinat wa ma yakfuru biha illal fasikun. Lagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Abi sekarang apa tuh ininya udah makin gede nih. Makin gede angkanya, ayatnya 100 ya. Bagus. Ayo. 101. Iya, bagus. Ayo mulai. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar pindah. Kalau ini 99 kali. 99. 99. 90 kan 90. Tambah lagi 9, 99. 99. Iya. Susahnya. Ayo nih, mulai. Oh, udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis si Bang Ita kan kakinya gini. Yang goyang ya.
Lucu dia emang. Kita lucu. Ayo mulai. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walayatamannau abadam bima qaddamat aydihim wallahu alimum bizzalimin walatajidannahum ahrasanna si ala hayah wa minal lazina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru fasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqal lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Ya, ayo Bang Abi, perhatikan, ikutin. Belum. Ayo lanjut lagi, ayo. Terus. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasikun. Ya. Abi tadi salah ya, malah iya. saya yang benar. Iya, karena benar hebat karena ya. Ya mulai. Enggak ah. Enggak ya, iya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu salah Abi.